Nedavno je izbila teška rasprava oko pokušaja Srpske pravoslavne crkve da prenese kosti, ili kako oni kažu mošti, iz muzeja, mislim Narodnog muzeja u Beogradu, u hram Sveti Sava. I onda je tu izbila kavga oko toga i mediji su jako mnogo to potencirali i za sad se nije to desilo. Međutim, ja sam kazao, ako nastave da se svađaju, ja ću morati da kažem da je Nikola Tesla musliman, jer je primio islam, ali ovo je tačno, ovo nije šala. Nikola Tesla je primio islam pred smrt. Prema tome, ne možete muslimanu nositi kosti u crkvu. I onda ovi moji, nemoj bogati, još toliko pomeneš, izbiće novi rat, dosta si nervirao. Rekao, evo neću. Rekao sam, evo neću, zato što su odustali od toga, ali ako krenu, Boga mi, ja moram hak da kažem. Čovjek ima pismo koje je objavio u svom dnevniku, majki poslao, čak su ovih dana objavili to pismo i neki beogradski mediji, u kome kaže majko da mu je žao što se nije družio s Turcima dok je bio na Balkanu i da u snu čuje, kako on kaže, jednu tužbalicu koja ga podsjeća na Maore, a Maori su muslimani u Španiji. To je ezan, čovjek je sanjao ezan i naravno primio islam. I to je normalno. Allah dželešanu kaže inema yu'minu billahi min ibadihi al-ulema. Zaista vjeruju Allaha dželešanu učeni ljudi. Jer učen čovjek kada otvori svoj on zapravo što više sazna, što više nauči, on shvati da ništa on nije stvorio. Jer samo jedan jedini stvara.